Ake siboneni-ke i-vocabulary yama-functions and relationships. Ama-variables kuvamise ukuba u-x no-y. Lana for wonke u-x okhona uno-y oyi-1 only. Nayi example, nangu x, nangu y. Masisho ngamagama leya nto inwethu, shilo ukuthi nendlela eziwu-4 esidescribe ngayo i-relationship angithi. Asiqale ngamagama sisho leya nto. Leya nto uma ngiyifunda ethi u-y udiphenda ekutheni u-x masimultiplaya ngo-4 bese simayinasa u-2 u-y uzoba u-y odiphendile akuso-x. Right. Ama-rules-ke yiyo i-set of instructions. Ama-instructions laka esiwanike naka siwanike ngamagama ngithi. Lawo ma-rules lawo iyona function-ke le. Mase kuthiwa sisho i-function-ke siyibhala sithi function of x is equal to 4x minus 2. Loyana. U-function of x uyafana no-y, ne? So mangizofaka u-4 la ekuno-f of 4 khona, akusho ukuthi loko y is equal to 4. Kusho ukuthi function of 4 is equal to y. Hhayi 4 is equal to y. So ngizofaka u-4-ke la kuno-x khona ngapha. Ngishole-ke la 4 times 4 16 minus 2. Ngithole ukuthi u-y u-14. Sengiyazi-ke ukuthi u-x nayo u-4 u-y u-14. Okay.